Gdje je na cijedu? A nije u kasu. Nemoj sad puno tu zavirivati, nego samo... Nije, sam tražim. Aha. Evo je tu. Nisam ne mogu da ganjam ovog Najanča. Počinjemo još jedno druženje u emisiji PTV za vas. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Dobro nam došli, nadamo se da ste u lijepom raspoloženju, a mi ćemo se pobrinuti da budete i u ugodnom društvu. Večeras u emisiji PTV za vas čast mi je pozdraviti našu legendu bosanskog sedaha i narodne pjesme Vinka Brnadu. Vinko, dobro večer, dobro nam došao. Dobro večer, Mario, bolje vas našao. Dugo se nismo vidjeli, pa čini mi se ima i više od godinu dana, ako ne i dvije. Pa tako je, oko 1 dana nismo se vidjeli. Da. Malo sam zabrinut za tvoje zdravlje, čuo sam informacije da malo je bilo nekih problema, je li sad sve u redu? Ma da ti kažem, svaki ima problema, ja sam malo imao, ali sve je odlično sad, hvala Bogu, dobro, sve funkcioniše. To mi je drago, čini si mogao prevaliti put od Bugojna do Brčkog, znači da je to sve ipak u redu. Reci mi, inače, kako je stanje, što se kod tebe radi ovako zanimljivoga, što možeš i želiš podijeliti s nama? Pa da vam kažem, ja uvijek imam posla, radim pomalo i eto, sad sam isto pripremio 2 pjesme, snimam ponovo nove 2 pjesme. Vidite kakva je ova situacija, sve čovjek malo tamo lijevo, desno, ali opet moraš održati se i moraš raditi da ne zamre to što sam počeo, što radim. Da. U emisiji PTV za vas mi smo odlučili, ali nekako nas Vinko na to navadio da uvijek dođe sa gostima, pa i večeras Vinko nije sam. Imamo udružene bendove Bosne i Hercegovine, Vinko nam je okupio. Pa naravno, večeras je moj prijatelj dugogodišnji, kojega dugo poznam, bend Virus iz Šamca i njegovi prijatelji i moj komšija iz Bugojna, iz Goruše, gdje je njegov otac rođen, to je i on rođen isto, a sad su u Bugojnu, a inače živi on u Livnu. I Tona i moj prijatelj veliki iz Livna, pjevač, kojeg ja jako obožavam, ja sam njega pozvao dvojicu da dođu ekstra, jer sam bio kod Tone sad u svadbi, gdje je bilo 700 ljudi. I tako da sam ja pozvao, nije zato što je on mene zvao, nego i ja, za mene je on najbolji jedan bubnjar u Bosni i Hercegovini. Ko će kaže ko svoga. A inače, Tona je vođa i Makao benda, da tako kažemo, dakle Makao bend iz Livna, a da ima Bugojanaca. Pa ja, naravno, i moj prijatelj Jakov iz Livna, inače, jer on je jedan pošten, dobar momak, da je ovaki dosta prijatelja, kolega, pjevača, nikad ne bi bilo do neke guže. Ja volim čovjeka da 10 puta lošije pjeva, a da je lijep, da je prijatelj, da je drug, ne onaj koji se diže i koji ode u nebesa, a da neko vrijeme brzo padne. Trebaju ovakvi ljudi da budu na scene. Vinko, prije nego što počnemo s pjevanjem, jer ti znaš da večeras očekuje puno pjevanja uživo, želim te pitati, ima li druženja po Bugojnu, po Bosni, ima li pjevanja? Ima, da ti kažem, ja stalno imam, evo, nisam mogao obavijest prijatelja, imam i sad i u Švicarskoj jedan naš komšija koji je pozvao mene, imaće veliko slavlje u Cirihu i tako imam puno, družim se i na televiziji, drugim televizijama i
Bio sam sad za Uskrs na Alfa televizija i Pero sa mnom bio i bili smo sad nedavno i na ovoj televiziji ovdje. Tako, družimo se sve. Ja svagdje dobro dođem. Ti znaš da imam puno televizija, da ih sad ne nabrajam. To sam primijetio, Vinka zbilja. Naravno, kaže čovjek, kaže, pa Vinko, pa ti ideš na ti. Idem ja i K3, BN i ovo Brčko, nije bitno koje, nek se snima. A idem kod svog Andrija. Andrija, moj veliki prijatelj. Jako je gledana sad, recimo, kod nas tamo u Bugojnu, u Kupresu, Livnu, Rama, Prozor. Kad sam bio kod vas, prije mene zvalo iz Hercegovine 10-15 ljudi. Gledamo te na ovoj posavskoj televiziji. Pa eto, Raja još, znaš, puno kanala ima. Sad je to već postalo normalno da se tamo puno gleda. Naravno. Onda i vi idete, Mario, ti si jedan dobar voditelj, dobar čovjek. Snimaš svagdje sve, svašta i to Raja voli da gleda. Što bi rekli, voli gurut to svagdje. Naravno. Ali znaj da nam i ti puno pomažeš, dakle i kod popularnosti televizije, jer ipak gdje se pojavi Vinko Brnad, da nije to mala stvar, čovjek koji nije, ja sam odavno, ja sam dugo na estradi, preko 50 arhivskih snimaka, dok moji kolege postignu arhiva u Sarajevu, ima mojih snimaka i moje će pradjete slušati moje sutra snimke. I volim svakog čovjeka. Evo ja, ako mogu da kažem, evo pozdravljam velikog prijatelja Vladu Sučića, njegovu suprugu. Šta je to? Evo, poslali su za... Ovdje Mario je za vas i za... Domaća šljivovica. Angelika domaća šljivovica. Evo, lijepo. To je 2009. proizvodnja. 2009. godina proizvodnja, svaka čast. Kad nek popiju tvoje društvo... Ja ću staviti to ovdje. Jeste. A jednu sam donio za Andriju, posebno napisana. I eto, tako imam prijatelji. I sad ovaj moj prijatelj Vlado, ako mogu još ti, Mario, ti bolje, ajde da pročitam. Pozdravljam Stojana u Vinovića, Korčani kod Turbeta, tu je negdje tu, koji je proizvođač, kad sam vidio, bio kod njega s Vladom, 100 metara crvenih krompira proizveo. I sad ako kome treba krompiri, kod njega mora se obratiti, nek se samo jave u Korčane. To ti je kod travnika Turbeta. Eto, imamo i crvenih krompira. Ima. Mario, odmah ćeš vreću dobiti. Ja ću Stojane nagla 2 vreće. Hvala ti, Vinko, puno. Nego, za početak i ti ćeš od mene odmah dobiti da pjevaš. Naravno, ja sam došao da pjevam. Mi ćemo, poštovani gledatelji, odmah na početku uživati, znači uz našeg Vinka Brnadu i njegove goste. Ima, dakle, 2 benda, ima ljudi još koji će s njim pjevati, tako da ne vjerujem da ćeš ti umorit se puno. Vjerujem da će biti zanimljivo. Dobro. Izvoli, pod je tvoje. Hvala. Gdje je mikrofon? Pješke idem iz grada, pješke idem iz grada. Ej, dušo moja draga, preko tuđi livada. Ej, dušo moja draga, preko tuđi livada. Bio sam u visokom, bio sam u visokom. Ej, dušo moja draga, šverco na veliko. Ej, dušo moja draga, trgovo na veliko. Bilo društvo veselo,
se malo popilo. Ej, dušo moja draga, al se nije napilo. Razvio se rožmarin u travi, znaš li draga kako smo se zvali? Razvio se rožmarin u travi, znaš li draga kako smo se zvali? Ja sam tebe požurom i lavom, a ti mene ljubičicom plavom. Ja sam tebe požurom i lavom, a ti mene ljubičicom plavom. Kraj bašte zelene, a ti draga kad nisi kraj mene. Požurvene, kraj bašte zelene, a ti draga kad nisi kraj mene. Zato siđi putićem u rijeku, da te ljubim još jednom u vijeku. Zato siđi putićem u rijeku, da te ljubim još jednom u vijeku. Koja gora, Ivo, koja gora, Ivane, koja gora, brate Ivo, razgovora nema. Koja gora, brate Ivo, razgovora nema. Brane planina Ivo, brane planina Ivane, brane planina brate Ivo, razgovora nema. Brane planina brate Ivo, razgovora nema. Prođe Pavle Ivo, prođe
Na početku emisije trebalo je možda pisati, nije preporučeno emotivnim osobama sklonim alkoholu. Stoga ako neko sutra dođe pijan na posao, ja ne snosim odgovornost, Vinko je glavni krivac. Vinko, ovo je zbilja bilo prelijepo slušati meni ovdje uživo, a vjerujem i našim gledateljima kraj TV ekrana. Pa naravno, ja imam mnoge svoje ljubimce, imam u Zenici jedan Josip i mater mu Josipa, on ludi za mnom, on kaže moj ljubimac, ja ga sad pozdravljam ovom prilikom i Zvonko i isto u Zenici koji jako cijene i vole mene i tako mnoge moje prijatelje. Sad sam nešto slušao, pa tebi maltene ne treba ni svirati. Ti takve imaš glasovne mogućnost da ti zvučiš i da sviraš i pjevaš u isto vrijeme. Mario moj, u subotu sam svirao harmoniku, evo znaju momci kako sviram. 6 sati nisam skidao, nisam odmarao. I pozdravljam sad Strastjepana, Vinka, Pavu, pozdravljam. Oni su rekli da dojde snimati kod nja u Visoko samostan. To su moji veliki prijatelji. Stipan i Marko. Oni su bili sad u subotu, veliko društvo bilo. Ja nisam stao 6 sati, sam pjevao i svirao bez prekida. Znam. I došao ovdje danas. Znam, kad smo bili kod tebe, pa s Perom, baš mi je bilo lijepo isto. Trebao je Pero doći, danas me zvao, jučer me zvao, opet dobio je tu temperaturu. Pozdravljamo Peru, ubilo je u bolnici. Biće dobro, malo. Znaš šta je, Pero voli malo da jede pršot i ovo malo suvo mesa, to daje temperaturu. Pa dobro, ko ne voli. Ja ne volim više. Ja ne jedem. Moje Mario. Pa dobro, bili su blagdani, bilo je svega i sad se zimi uglavnom malo ugoji. Ja, ti kažem, mora čovjek do sebe držati. Na koljeći ćemo držati do sebe. Onda ćemo biljkice jesti, neće mesa. Doćete Koboda, kad budete kod mene snimate i Andrija i dođete vi, bit će i Pero, bit će svi, pa ćemo napraviti jednu emisiju u Bugojnom. Nego, reci ti meni, znaš sam o tebi razmišljao, tebe pitati o sedalinkama i o starim pjesmama, to je bez veze, nego zanima me koliko ti pratiš moderni folk, jel pratiš uopće to? Pa pratim ja, da ti kažem, ja pratim ove novo komponovane, snimam i ja sve te pjesme. Radio sam taj zadnji album, imam 20 pjesama na njemu i tako. Pratim, ali da sam baš ne volim baš ja opet ne mogu da pjevam ako nema harmonike. A bi li ti znao pjevati ovaj turbo folk, što je mladi vole, što je popularno? Pa da ti kažem, mogu pjevati, ja nema pjesme koju ne znam. Ja da ti kažem, kad sam bio u Istanbulu i naučio sam na 5 pjesama na turski pjevama. Ja ne znam kad bi ti je sad rastumačio. Ja kad pjevam Turci su došli tamo. Ja pokupio i ja pjevam melodiju. Cigara mi jamdurdu, penđer je komdurdu, burda, burda, akadaša, bug, tamam. A nemaš pojma šta si? Taj sam pjevao, ja sam to naučio. I da kažem, uzemam dolinu, pojdo na čardar, ukraću te mala, kada pane mrak. Vaj, 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 šta da radim ja, ljubav prema tebi, opila me zna. Imam dosta, poznam puno dalmatinske, slavonske pjesme, jer moraš biti svagdje makedonske, ove vamo narodne i sevdalinke ubijam. Eto. Kad je riječ o narodnoj pjesmi, koga ti voliš, s kim se voliš družiti, s kim voliš pjevat rado od pjevača? Pa da ti kažem, imao sam te prijatelje, ja smo i moj komšija Nedeljko, evo, dobro sad, da li on gleda u Beogradu, ne gleda, ja sam bio prije jedno mjesec i po dana, 2 puta sam gostao Žikina Šarenica, to je jako gledana RTS. I on je zvao mene i kaže, naćemo se sutra da, mislim, taj dan naćemo se u Skadarliji, bili smo svi išli na ručak, Siniša Kajmeković, pozdravljam ga, on gleda ovdje u Bijeljni, išao s njim. I ja smo i on snimali skupa LP ploču. I sad imam kući te. Ja i Nedeljko. Moji 5 pjesama, 5 njegovih. Njegova dvojica braća obavda su umrla. I pokojni Kojda, direktor PGP-a bio tad televizije. A bio Dragan Aleksandrić, tad je svirao njegovog holo. On je tad nama svirao. A ja sam snimao s Branimirom Đokićem i Branimir je mene zvao ovu Žiknu Šarenicu. I on je sad došao u penziju. Onda sam radio s Vladom Paunovića, Ljubiša Pavković, sve su to vrhunski harmonikaši. I oni, až sa Žvakcom, Žvakac voli i mene kine za mnom. Šin sam radio CD i radio sam sve opasno svira, imao orkestar sve. Zato kaže, ja mogu sa svakim pjevati. Ali ipak nekako si bliži svojoj generaciji, toj svojoj staroj gradi. Pa da ti kažem, kad ja vidim, evo, rećemo, ovaj momak što svira klavrature, opasno svira harmoniku i klavratura, da ga odmah pohvalim, evo zavim klavraturama. Ma ne Peru neću ni faliti. Komplet dobri su svi, volim sa ljudima rati, eto tako. I to sam primijetio, čini se
mislim da si ti dovodio na putu emisiju neke mlade pjevače, voliš pomagati mladim ljudima. Ti si mi naputu? Pa jesam da ti kažem, ja dosta sam, znate da sam i kod vas dovodio jednog harmonikaša, jednog Mustafu iz Travnika i dovodio sam mlade. Volim da ti kažem, volim ljuda ko je čovjek. Ako nije čovjek, da ti ne znam ko da... Danas je svak za sebe Marko Kraljevića. Mada. Jel tako? Ne interesuje. Da samo uzme u kojem šta Pero sve ima i ovo ono. Ali eto, on je jedan sad sam. Traži ženu, eto, baš kad smo... Dobro, nećemo sad oglašati ženu, ali, eto, kažem, voli, znaš kako svira, voli da pjeva i to ga drži. Ima svoju harmoniku, ima Rinka, ima puno prijatelja. Stalno je sa mnom, eto, stalno je sa mnom. Nije za njega tu problem, nego hoćeš ti biti dobar pa da nam opet malo pjevaš. Kako neće moj Mario, pa došao sam ovdje da zapjevam. Svaka čast, Rinko, a mi ćemo nastaviti priču. Evo, dakle, Rinko Grnada nam pjevaš. Pusti majku još večeras. Autokuća Čović, Breloner-štrase 29 Bestig-Nukler, Njemačka. Autokuća Čović u ponudi ima sva njemačka vozila. Specijalnost su nam vozila do godinu dana starosti, ali u ponudi su i nova vozila po narudžbi. Imamo veliki izbor vozila jer se na lageru nalazi preko 280 vozila. Sve su pogodnosti i pri plaćanju. Vi birate gotovinsko ili odgođeno plaćanje. Za kupljeno vozilo dajemo jamstvo godinu dana. Kvaliteta i jamstvo. Autokuća Čović, kilometrima ispred drugih. Ukoliko vam održavanje dvorišta predstavlja poteškoće zbog nedostatka vremena ili jednostavno hoćete brigu manje, obratite se nama. Trimex. Cilj nam je riješiti vas te obveze cijelu godinu. Kontakt telefon 063 580 681 i 063 142 896. Trimex. Vaše dvorište je naša briga. Pusti majko još večera, nek me duša boli, ni kafana lijeka nema kad se neko majko voli. Znade majko da si tužna, černe noći čekaš sina, a ja negdje u kafani praznim čaše gorkog vina, a ja negdje u kafani praznim čaše gorkog vina. Pusti majko još večeras, nek me duša boli, ni kafana lijeka nema kad se neko majko voli. Nekada sam sretan bio, a sad nosim tešku ranu. Nevjerstvo me njeno majko otjeralo u kafanu. Nevjerstvo me njeno majko otjeralo u kafanu. Pusti bona još večeras, nek me duša boli, ni njemačka lijeka nema
kad se neko, majko, voli. Neću ni ja vječno pati, nađu sebi ljubav drugu. Mjesto vina i kafane, ljubavi ću liječit tugu. Mjesto vina i kafane, ljubavi ću liječit tugu. Pusti bona još večera, nek me duša boli, ni kafana lijeka nema kad se neko, majko, voli. Ni kafana lijeka nema kad se neko, majko, voli. Čili su ono sirotani, čili su ono sirotani, što ulicom idu poderani, što ulicom idu poderani. To su djeca starog džika Smaje, to su djeca starog džika Smaje, što prodaše kuću i imanje, što prodaše kuću i imanje. Miro, ko je tebe diro, ja bi te diro, lijepa moja Miro. Miro, ko je tebe diro, sa
samo malo diro, lijepa moja Miro. Staro, sipale još starije, a u duši sve isto ko ranije. Odijelo mi staro, sipale još starije, a u duši sve isto ko ranije. Gospodinu duši isti kao pre, i kad nemam ništa, i kad imam sve. Gospodinu duši isti kao pre, i kad nemam ništa, i kad imam sve. Prijatelji mnogi mijenjaju se lako, prodali su dušu, ja ne znam kako. Prijatelji mnogi mijenjaju se lako, prodali su dušu, ja ne znam kako. Gospodinu duši isti kao pre, i kad nemam ništa, i kad imam sve. Gospodinu duši isti kao pre, i kad nemam ništa, i kad imam sve. Bježe kad mi para fali, naviklo je srce ume da prežali. Ljubavi mi bježe kad mi para fali, naviklo je srce ume da prežali. Gospodinu duši isti kao pre, i kad nemam ništa, i kad imam sve. Gospodinu duši isti kao pre, i kad nemam ništa, i kad imam sve. Breza bijela, gdje je breza bijela? Boje li se? Ja i Danijela, ja i Danijela. Plači brezo bijela, i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla zbogom. Plači brezo bijela, i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla zbogom. Udala se
brezo bijela i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla zbogom. Plače brezo bijela i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla zbogom. Ostarana u srcu golema, u srcu golema, prva ljubav, zaborava nema, zaborava nema. Plači brezo bijela i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla zbogom. Plači brezo bijela i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla zbogom. Mamin brat, 5 slova, to je Damir. Dems. Dajđa. Dajđa. Brza životinja, 3 slova. Gnu. Vjež. Zec. Dobro. Najbrži savremeni prenos podataka, 8 slova. Telemah. Internet. A to ti isto. Riješi i ti najbolji internet. Godinu dana besplatno. Plus svi sportski i Cinestar TV Premier HD kanali. Čak 2 godine. Telemah. Ovo je emisija PTV za vas, poštovani gledatelji, a naš gost je Vinko Brnada, ako niste od prvog trenutka s nama. Imamo mi još vremena za druženje s našim dragim prijateljom. Nego, Vinko, ja moram da te pitam, voli li tebe to kad ti pjevaš? Mislim, ja kad bi imao takvu snagu glasa, mislim da ja ne bi izdržao ni pola ove emisije. Da kažem, mnogi su me pitali, gledali su emisiju kad se me pitao u emisiji Vinko za Petrolej. A mnogi su me zvali. I nisi mi donio da znaš samo. I svake emisije ću te pitati za Petrolej da ti doneseš. Moram ti donijeti malo. Moraćeš pa. Da ti kažem, ja sam sad eto malo počeo malo Petroleja uzmem, ali suvizo šljive dobre. Mogu pjevati 24 sata bez prekida. Oda, Vinko, sve moguće recepte pjevačima kako... A sad te pitam još jednu stvar. Ja bih volio ako neki od kameramana uspije na sljedeće pjeva da pokaže samo koliko nisko stoji Vinko regler od mikrofona, znači koliko treba njega pojačati da se čuje. Može li se pjevati jako tihim glasom? Može. A da bude lijepo to? Može. Sigurno? Naravno. Ajde probaj mi ti sad recimo posle tihim glasom, ali da bude lijepo. Ajde ispjevaj mi recimo Bosa Mara, Bosnu pregasla. Bosa Mara, Bosnu pregazila, Bosnu pregazila, haj Bosa Mara, Bosnu pregazila. Može. Ali vidi, to je vjerojatno za tebe tiho. Ali znaj da neki pjevači ne mogu toliko glasno kad se trudi da pjevaju. Ja moram, ovo je meni nisko. Da tebi nisko i stvarno lijepo je to ispjeva, znači možeš tiho. A mogu i tiho. I eto, Bog te stvarno podario tako lijepim glasom i tom snagom glasa. Hvala Bogu i da kusnem uz to, zdravlje me služi dobro, pridržavam se, ne jedem puno. Rekao mi jedan moj prijatelj, baš kao što mi je rekao za gaz, da pijem Petrolej. Vinko, što manje suva mesa jedi, moraš slanne rađe uzeti 4-5 zalgaja, a pojedi 10 zalgaja suva mesa, više ti nanoti zlo. Ja sam sada, kod da mi je 24 godine. Pa što samo biljke jedeš, jel? Nemoj zezati do toga. Najkim. Samo na bilju živiš? Ne živim, jedem, ja sam, moj sin, evo, Podrljan ga Željka i moju nevjestu Ružu i Branku i svu tu familiju moga brata gleda danas ovu emisiju Josipa, Nadu i sestre i braću. Moj sin je udranio 5 onih tuka veliki. I on je ostavio sebi 2, meni 3 dao, osušio puračje meso. I to smijem jest kada je doktor, to ti je specijalitet, znate da je skuplje meso, nego ikakvo.
I ja tako, moj Mirsi, ona meni napravi puno jedan špinata s jajima. Pravimo te specijalitete lagane. Prije sam jeo govte, ko ne bi jeo. Moglo se, jel da? Ja ti kažem, moglo se i ja sam uvijek, recimo bio sam sad u subotu, stižu iz jednog hotela savremenog, stižu ovali, miješano meso, ja sam samo jeo povrće. Nisam tio, nikome ne guni. Tako nama, kad te bude vodili na večeru, to će biti jedno samo špinata, Vinko. I riba. Samo špinata i riba. Danas sam navratio u Begov Han kod Vesla, jednog mog prijatelja koji peče, ima 2 kazana rakiju i on je moj veliki prijatelj. I kad god naidem, imamo brat restoran tu ovdje blizu njega, pozdravljam i njega, on ima takvu dobru ribu pastrnkali, to je neka, ima crvene fige posebno. I to on dobro veseli spremi i kad god naidem, navratim da ne znam ko sa mnom spremi po kilu 2 ribe. Riba je dobra. Dobro, Vinko, evo, sad smo malo i razmijenili te gastronomska mišljenja i savjete i vjeruj mi da ću pokušati se pridržavam tih tvojih savjeta. Moram malo da ti kažem, ja slabije i alkohol pijem, da ti kažem odmah. Mene moja Mirci napravi od grožđa, mislim soka, da tako ga nema. Od grožđa napravi. To se zove vino. Nije vino, sok napravi pravi od grožđa. Ona pravi specijalite. Ja pijem to. Nisam neki alkoholičar, imam pića svakakva. Znaš da sam bio u Australiji, u Americi, Kanadi. Da mi sad zaključimo, čekaj Vinko, da mi sad zaključimo polako. Ti ne piješ, ne jedeš masno, ne švaleraš se. Pa šta je od tebe ostalo? Pa samo ti glas ostao. Pa samo glas. Ajde malo. Nikad da se malo nasmijemo. Reci ti meni šta si ti nama dalje pripremio, ti imaš puno gostiju, imaš puno repertoara, šta ćemo mi dalje? Pa ima još, pripremio sam, pa će onda moj gost nek otpjeva 2 pjesme. Ajde da mi ne trošimo vrijeme sad puno na priču, nego da vidimo šta ćemo s pjesmom. Idemo mi pjevati. Profesionalno i kvalitetno zabilježite vama bitne događaje, rođenja, rođendane, krstitke, prve pričesti, svadbe. Za sve prigode vama na usluzi Posavina Records. Vrhunska oprema i usluga. Dolazimo bilo gdje i bilo kada. Za više informacija pozovite 00 387 63 897 260. Posavina Records. Video i slika za buduće generacije.
pred kapijom svojom, da ja duši bole ublažim. Ne nađo te pred kapijom svojom, da ja duši bole ublažim. Nikad više neću da te tražim. Znaj da meni nikad nećeš doć. Ostade mi samo da se sjećam da je bila samo jedna noć. Ostade mi samo da se sjećam da je bila samo jedna zarasle su staze moje i sad one puste stoje. Je li ruža nema više pokraj staze da miriše? Je li ruža nema više pokraj staze da miriše? Stazama sam prolazio dok sam dragoj dolazio. Otkako se draga uda, ne prolazim
mi samo sjena, da se sjećam lijepih žena. Ostave mi samo sjena, da se sjećam uspomena. Skupili se cvijarani oko mene i postelje, pitaju me u Njemačkoj koje su mi srcu želje. Pitaju me u tuđini koje su mi srcu želje. Neću lijeka ni ljekare, zovite mi neimare, sazidajte most bez kraja, most do moga zavičaja. Neću lijeka ni ljekare, zovite mi neimare, sazidajte most bez kraja, most do moga zavičaja. Ponude mi sebe donose, nude razne džakonije i jedna čaša hladne vode s vrela Bosne. Da mi je jedna čaša hladne vode s vrela Bosne. Da mi je neću lijeka ni ljekare, zovite mi neimare, sazidajte most bez kraja, most do moga zavičaja. Neću lijeka ni ljekare, zovite mi neimare, sazidajte most bez kraja, most do moga zavičaja. Jednom sunce sine, da mi žarko sunce sine, da mi je prije snijega sa planine Jahorine. Da mi je prije snijega sa planine Jahorine. Neću lijeka ni ljekare, zovite mi neimare, sazidajte most bez kraja, most do moga zavičaja. Neću lijeka ni ljekare, zovite mi neimare, sazidajte most bez kraja, most do moga zavičaja. Svečana dvorana Matea i restoran Gladne oči, Cerik, Brčko distrikt. Svečana dvorana Matea sa 3 sale za 80, 300 ili 600 gostiju organizira za vas sve vrste proslava i zabava. Obilježimo vaš najvažniji događaj zajedno. Sve rezervacije na telefon 063 897 260. Vrhunski ambijent nudi svečana dvorana Matea.
ovdje je svima zajamčen dobar provod. 063 897 260. Profesionalno i kvalitetno zabilježite vama bitne događaje, rođenja, rođendane, krstitke, prve pričesti, svadbe. Za sve prigode vama na usluzi Posavina Records. Vrhunska oprema i usluga. Dolazimo bilo gdje i bilo kada. Za više informacija pozovite 00 387 63 897 260. Posavina Records. Video i slika za buduće generacije. Ovo je emisija PTV za vas. Naš Vinko Brnada, kako sam gledao u ovom zadnjem bloku pjevanja, bukvalno se igra s pjesmom, igra se s pjevanjem, igra se s glasnicama i ja mislim da sad ovi mladi pjevači samo zjevču i zavide da je njima tako, a bukvalno igraš se s pjesmama, to sam primijetio, i življavaš se na njima, jer može ti se. Ali sad slijedi u emisiji PTV za vas jedna rubrika u kojoj mladi pjevači dalje zjevču, jer ćemo sad malo govoriti o Vinkovim statistikama. Pripremi sad svoja sjećanja da mi izneseš ovako šokantnih informacija za mnoge mlade ljude. Na primjer, možeš li se sjetiti kada si i gdje imao najveći broj publike? Koliko je to otprilike bilo? Ja mislim da... Pa da ti kažem, imao sam 71. godine kad sam pobjedio na festivalu na Iliđi. Tad su pukle kutije. Eno, ja imam i sada taj Venija izlazio novine. Kad su pukle kutije, ja nisam osjetio Jovica, pokojni i Rametli, Šerbo svirali, orkestar radio televizije Sarajeva. Ja sam pjevao Dao sam ti ljubav svoju od Dragana Paradžuka i ja nisam osjetio da su kutije pukle. I kaže direktor Vajo Milošević, ako Vinko neće ponoviti, povlači, bila Anka Paldu, Mile Kitić, bilo pjevača Alid Muslimović, bilo ovi diskotonovi pjevači, povući sve ako ne ponovi. Jer kutije su dvije pukle tada, koji je kapacitet pjesme koju sam imao glas. Tada je, više sam ja, bilo je tada, tad je ta Iliđa bila, 7000 posjetilaca je bilo tada u dvorani, vani u bašti. On sve se digla publika, ja nisam osjetio, kaže Jovica, Vinko, kaže, pa jesi li čuo ti nastavi pevat, kaže, ali na suvo, kaže, pjevao, a ja deruo se, znaš kako ti bilo. Pokojni Jozo Penava, kaže, lipi moj, ovako mi kaže, lipi moj Hrvatino. Kaže, ajde, kod mene instrukcije, išao sam da K, E, O, I, U, da učim, nisam znao. Jesi, kaže, Hrvatino, sirav isto bukva, kaže, ali ću ja to istarati iz tebe. I bio sam, ja mjesec dana sam dolazio, volio me on i Drago Paradžuk. I oni su šef taburaškog orkestra bio Jozo Penova. Tako da sam oni od tada, tad sam pobjedio isto, bilo 40 pjevača, amatera, tako se i ja i onda je bio Jugoton iz Zagreba, hoće da potpiše ugovor, onda PGP, televizija Beograd, i onda mene Asko uzme u diskoton Sarajevo, snimio sam tada 2 pjesme. Došao sam kad mi je napravio Omer Pobića, Rametli, napravio mi pjesmu Putu i vjetre. Ja trebam sutra u studiju da idem, kaže, dojde Safet Isavć, eto, Rametli, on je umro pokojni. I čuo pjesmu, kaže, joj, kako ovaj momak ovu pjesmu. Putu i vjetre, nozi moju tugu, putu i vjetre, kaže mojoj drago. Ja nikada neću ljubit drugu. Imao sam jednu ljubav. I Omar je dadne njemu. I onda sam ja sa ljubom Kome Safetu dadne tvoju pjesmu? Dadne moju pjesmu. Safet kaže, Vinko, izvini, ti si mlad pjevač. On je njegov prijatelj, veliki Omar Pobrća. I onda direktor moj, Hasko Averić, zove Ljubu Kešelja i odem u Beograd. Snimam, nećemo pitati za prošlost našu. Tad je bila pjesma hit. I onda druge godine Jovica mi Petković napravio Enver Šadinlija, ženit se jesenjem i kiše sa moćem dodjela više. Dobio sam drugo mjesto tada na festivalu. Ali meni Jovica rekao, kad budeš pjevao, ženit ću se, jesenjem i kiše sa moćami. Ma kuš se klat, kaže ovi me reke, kaže Lovte. I tako bilo ti dobri pjesama. Onda Šerbo mi dao ovi isto. Onda Rade Vučkov sa mnom bio u vojsci, on je Šabanu puno komponovao. Baš smo se prošle godine u Žiknoj Šarenici sreli i tako, nakon duže vremena, eno svijet pun novina piše o meni, o njemu i tako. Možete procijeniti
Koliko si festivala posjetio? Procijenti. Ja, pa da ti kažem, pjevao sam pet festivala u Sarajevu. Pa sam pjevao, pratio me i dobro moj prijatelj veliki Žare Blagović iz Bijeljine, odradio mi je pjesmu na Ćuprija, tamo kod, kako se zove, Moravski biseri. Tu je bio festival i tu sam dobio drugo mjesto. Žare mi je odradio pravo srbijanski stil pjesme. Onda sam pjevao vam ovih festivala gdje su malo manji bile. To ti ne možeš i pobrati, ali? A? Ne možeš i pobrati te festivale sitnije. Pa da, pa dobro, ma dobro, treba se svakdje pojaviti na radiju i svakdje. Šta ima veze? Ja sam ti evo i kad sam bio, malo je pjevača da će na RTS-u, sad otvoreno govori, na RTS-u u Banja Luci jedan studio koji sigurno nema i nadaleko. Ja sam snimio 7 sevdalinki za njega, tražili da pjevam. Siniša Kajmaković je to rekao. Ne zovu neke svoje, mene su zvali. Tako imam puno pjevača. Ajde da mi još malo tako tih priča iz tvoje prošlosti, a ja kod dijete nekako volim slušati tako te priče. Možeš mi reći koje je za tebe ovako nastup, znači tvoj solo pjevanje, za tebe ostao upamćen kao nastup gdje si najviše zaradio? Najviše sam zaradio u Australiji. Kad sam bio prije 6 godina u Australiji, ja mislim, a u Ameriku sam otišao, bio mjesec i 10 dana, nikad više ne poželio. Zašto? A imao sam čovjeka iz Tešnja, Hrvat, koji me je digao za $3.000, pokupio pare i pobjegao kasnije. 5.000 bilo dogovoren nastup za mene, jedna Brankica i jedan Ferid išao pratio me. I on je ostavio gazdi, kaže, meni je gazda rekao da ti damo samo $2.000, a 3.000 on mazno otišao. Ja ga zovem, nema više. I je neka ženska tu da radi restoran na ručku, ona neće meni da se javi i ona ga nazove, Toni mu ime iz Tešnja. Krupan, ovako možda tvoje jedrine. Kaže, Toni, pa gdje si? Pa hoće jedan samo čovjek da te čuje. Ona kaže, ko? Ja telefon. Pa gdje si, Toni, obećao si, hotel me platio $160 za nas sve. Gdje će meni Vinko spavati nekom hotelu $70-80, nego stvarno dobar hotel. Pa rekao, volim šta mi ti izbroja, ja se ne razumijem u te dolare. On je jedan papirni dolar koji je onaj $100 veličine. On meni pun kovertu spakuo ti sitni. Kao unišlo mi je 200 ljudi nanu, tamo nisu platili. Tako je to bilo, toga svašta. Eto. Rekao, nek ti bude zdrava žena i to tvoja djeca. A kad krenu iz New Yorka za London, avion prvi pao dole, rekao pa su tušio. Eto, tađe drugo. Ne treba kleti. Ma eto, moram ga kleti. Australija ti je bila ono... Australija, ono svakom bi preporučio, ako ko misli da ide da i zaradi, ja sam imao, mogu vam donijeti video kasetu svoju po 800 karata, po $40. Eno, piše na mojim kartama. Čekaj malo, u Australiji ti si ovih sad godina, zadnjih, da? Ja prije 6. godina, ja. Prodavao po 800 karti ti? 800 karata menadžer moj, koji je jedan najpošteniji čovjek koji mi je ti odmah da pošlje 15.000 eura. Ja sam rekao, ne razumijem se u dolare, da ti pošljem. I nemu nikad majka ga na kog neće roditi. Ima čovjek zgradu veliku, nikad nije posjetio do prošle godine. 45 godina ima, krupan, 160 kila. Svira harmoniku, nijedan mu nije Bosanac ravan. Slabo govori, ali je sve skinuo u pjesme. On je pratio me. Pa dobro, kad ti možeš skinuti ruske... Pa sviram ja harmoniku, sam išao na imali ove pred Božić. Zvali me na sve strane. Tako. Kažu mi u režiji da možemo otvoriti telefone, izlistavali su na ekranu. Sad ne znam, hoćemo li do vijesti. Znaš li, Vinko, da smo zbog tvog i mog uzornog vladanja dobili od ravnatelja gratis minute nakon vijesti. Imaćemo još nekih 20 minuta nakon vijesti da možemo mi da pričamo, da pjevamo. Dobro. Tako da možemo se opustiti, raspojasati što se tiče i priče i pjesme. Ako nemamo telefona, nemamo nikoga na liniji, mogli bi mi iskoristiti to vrijeme do vijesti za pjevanje, da nam ti ispjevaš se sa svojim gostima kako želiš, pa će u 8 ići vijesti, nakon toga... Hoću ja ili će goste? Kako te volja. Ti odlučuješ... Neko otpjeva moj prijatelj iz Livna, došao 2 pjesme. Eto, idemo... On ide 2 pjesme. Idemo gledati pjesme tvojih prijatelja. A vi, poštovani gledatelji, obavezno uživajte uz emisiju PTV za vas, jer, kao što rekoh, do 20 sati i 30 minuta mi smo tu s vama.
Autokuća Čović, Breloner štrase 29 Bestig Nutler, Njemačka. Autokuća Čović u ponudi ima sva njemačka vozila. Specijalnost su nam vozila do godinu dana starosti, ali u ponudi su i nova vozila po narudžbi. Imamo veliki izbor vozila jer se na lageru nalazi preko 280 vozila. Sve su pogodnosti i pri plaćanju. Vi birate gotovinsko ili odgođeno plaćanje. Za kupljeno vozilo dajemo jamstvo godinu dana. Kvaliteta i jamstvo. Autokuća Čović, kilometrima ispred drugih. Tebi, majko, misli lete preko polja i planina, izdaleka primi pozdrav od jedinog svoga sina. Izdaleka primi pozdrav od jedinog svoga sina. U tuđini ja sam sada, daljina nas razdvojila. Da li ću te ikad više ja vidjeti, majko mila? Da li ću te ikad više ja vidjeti, majko mila?
valove rijeke Save tužnije odjekuje, to Posavka majka sina oplakuje, to Posavka majka sina oplakuje. Posavino majko, u srcu te nosim svom, vratit ću se na zgarište, sagradit ću novi dom. Posavino majko, u srcu te nosim svom, vratit ću se na zgarište, sagradit ću novi dom. Već godina, evo druga, kao vječnost moja duga, za posavskom grudom ne prestaje tuga, za posavskom grudom ne prestaje tuga. Posavino majko, u srcu te nosim svom, vratit ću se na zgarište, sagradit ću novi dom. Posavino majko, u srcu te nosim svom, vratit ću se na zgarište, sagradit ću novi dom. Sad dolazi krajnje vrijeme, ognjištu se hoću vratit, ja ne mogu više za majkom patit, ja ne mogu više za Posavinom patit. Posavino majko, u srcu te nosim svom, vratit ću se na zgarište, sagradit ću novi dom. Posavino majko, u srcu te nosim svom, vratit ću se na zgarište, sagradit ću novi dom. Sagradit ću novi dom. Hvala puno. Ja bih se zahvalio našem dragom prijatelju Vinku što je pozvao evo nas iz Makao benda, mene i našeg frontmena Tonu, da mu se pridružimo. Vinko, hvala ti, bilo nam je zadovoljstvo. Ako Bog da, vidit ćemo se i nekom drugom prilikom. Hvala puno. Hvala lijepo. Ja da nisam imao namjeru, ja ne bi te zvao, ti si moj veliki prijatelj, ja te poštivam, mlad si, pjevač i napreduješ dobro, dobro pjevaš, šta bi ti ja drugo. Kad god budem negdje gostao, zvaću tebe i mog prijatelja Tonija. Evo, bubnjar jedan moj veliki. Jesed žuri, brda mora proći, mome gradu dao basja noći. Tad je rijetko taj grad
presgleda Kalin i rodinu. Gornji Vakuf, Travnik i dolinu. Ljubav pletu cvjetnog šara. U tebi je moja majka stara. Pa kaže, njena želja šta ću kući tako rano, ko me čeka tamo. Žene nema da me čeka, kraj dušeka meka. Žene nema da me čeka, kraj dušeka meka. Žena me je ostavila, pametna je bila, a ja pijem svake noći, bar za inat svima. A ja pijem svake noći, bar za inat svima. Od kafane do kafane liječim srcu rane. Liječim rane medicinom, rakijom i vinom. Liječim rane medicinom,
rakijom i vino. Ukoliko vam održavanje dvorišta predstavlja poteškoće zbog nedostatka vremena ili jednostavno hoćete brigu manje, obratite se nama. Trimex. Cilj nam je riješiti vas te obveze cijelu godinu. Kontakt telefon 063 580 681 i 063 142 896. Trimex. Vaše dvorište je naša briga.